ni usini wa athi vala waliukite na gutwika kiyo kwini nthi makisio cha Nzeveni na Ilenge kauntini ya Kitui itina wa misiele kwasi aendwamo vala manavithuke wini king'ang'i kwi muthinyani wa wakeli chuma ki na vala mundu muka usu atata kutava kigu na ing'o yaumite Ilenge kaunti mutui ya Kitui na avithuke wane king'ang'i na kuwa vau na mama mmoja alitoka upande wa Kitui ng'ambo ile nyingine akiwa anakuja kuchota maji hapa mtoni, na kwa bahati mbaya akawa ameshikwa na mamba na kuingizwa ndani ya mto. Ni nthini wa Kilenge siki na vala mwanake umwe ula umite kaunti ya Makueni kisioni cha Nzeveni ula wa utumoni wa usi wa athi ila woni mundu muka usu avithukiwa ni king'ang'ini walikile kiuni ni ketha mwovosie indi ona akia vithukiwa na kuwa vau. Kijana ambaye kwa jina anaitwa Chumbu Makau aliweza kuona huruma na kupenda kuokoa yule mama kwa sababu alikuwa anaonekana akibebwa na mamba. Kijana akatumbukia kwa mto. Wakati alipotumbukia tu hakuweza kuonekana mpaka yuwe kali alama thengianie na usi wa athi maine na vilingi wa movone maelesea kana methito mayekala na wia itina wa usi ukwithiwa na ing'ang'i mbingi ila siethito imavithukia mavinda kwa mavinda na kumekia wia kavindani ka jui kama mamba amekutegea hapa unaongopa. Hata ukichelewa tuseme masaa ingine sokoni ikipika saa moja hata kuelekea nyumbani unaongopa juu ya inaitwa kipoko. Inakubidi unatoka sokoni hata kama uko na kazi unafunga mapema. Ndili vote ya vilingi wa Movomo Tongo TV ni Anita wa Charles Sovakama wa Kitavi.